semoton titiang sareng sami sane banget kusuma yang titiang rahajeng siang rahajeng motemu muali ring acara SLJU sedang lepet cukutuni sane kesiaran niki berjaringan kenten nggih ring RRI Denpasar mewah RRI Mataram. Sekali biasa titiang kesarangin sareng beli tamtam napi gatre niki. Nggih becek-becek Om Swastiastu idedane para pamirsa, para pengonong ring acara budaya. Pemakas para pengonong acara sudang lepet cukut unis. Rane makin sadia malih kecunduk ring titiang wayan tam-tam. Kesarengin ring mbok pipit sukren. Titiang naler nyarengin pipit nih wah semeton sane Sederau Pak Putu selamat. Nih wah sareng sane Pak niki sirep Nyoman Wijana. Pak Wijana. Saking Panji. Beli tam-tam napi niki sane pacang ke belik bagang kenten. Ini ada tradisi budaya nih Bu kapah. Kapah sajan Bu panggihin malahan hampir punah. Sampi gerumbungan. Nggih. Sampi gerumbungan wantah wenten ring buleleng. Di buleleng nggih sampi gerumbungan. Di luar daerah wenten daler di luar buleleng. Karapan sapi. Ke wonten ten sampi gerumbungan ke karapan utawi makepung kali Makepung wenten ring negara. Makepung. Makepung berarti beruberan. Sande kangen sing sampi Napi anginnya kebo mangin kebo. Nah ke budaya-budaya yang ada. Beli tam-tam nanging dumun kentenang napi wasane jangalang dumun bos-bos informasine saya ketan dengan topik punike. Sane mangkin pilihin katur dumun siki tembang pemabah kenten. Nggih. Siren sane ngawitin Pak Putu selamat. Durus iki. Yang nyalamin mun semeton sane benten ring Denpasar ring Kelungkung Ibu Eka. Batu Bulan. Taler pemilik dagang kantal malah jebor sarengin interaktif ya. Dicang utama yang sane ring ngibur saking luar buleleng puniki dumun ngaranjeng mugi-mugi akeh sang ngaranjeng. Paya Bisma, Pak Dewo Bisma, anu wenten ring Denpasar ke wenta ring Tabanan, wenta ring Kelungkung, ngiring-ngiring malah jebas sarengen nggih ngibur megegitayan kan. Nggih san mungkin pacang bungkah dumun nggih kekawitan oleh Pak Putu selamat. Urus Pak Putu. Nggih suksemuan rogalah. Om Swastiastu, Om Abiganamastu, Namo Sidam. Kasang Paramarata Pandita. Inggih kayunan ide wiyakti sang wicaksana sane sampun mikoli Kang ke Paramartan. Limpat saking sunyate Sampun langkung wiyakti saking kasunyatan. Dan sangking wisaya prayojananira boya sangkaning wiyakti wisaya mungguing tatujon idane ya. Luwe rasang raheng lokike sane sampun kathah yakti haring dek widik desane ya. Sidaning yasu wi
adonire wantah kasidan yase miwah kapurusane yakti tetujon idane sukane ngerat kini nekenire miwah kerajangan jagate yakti sane bobot ar sayang ide santos haletan kelir sire deg-deg kayune yakti ide yadiastun mablat antuk kelir saking sang yang jagat karana saking ide batare siwa aing ge sukses ampun pecet ke bau tuh mau pipit bau Napi, kebungkah ini sampun kebungkah. jani Sareng jalan putus babang dek abdek den masalah mekepung di mekepung sampai gerunggungan Oke, sampun nonton sampai ranjing gerunggungan sampai yang di Bali utamina ini di Buleleng identik pun ajak petani yang buruh kapan miara sampai petani juga pasti ke sampun miara sampai nah niki sampai gerumbungan puniki lahir ring sajeroning budaya pertanian. Nah, pertanian puniki kan makin berkembang metode atau cara kan budaya pertanian tradisional inggih punika sandu dumun inggih metekap angen samping angen uge angen lampit niki pertanian tradisional ya makin pun jadi traktor makin traktor anggini iya tradisionalnya hasanu tah 1% 99% subuh punika budaya pertanian modern. Nah itu punika hakewandan budaya-budaya ne lahir ring sajuring budaya pertanian punika sampunang sampai ical sampunang sampai punah. Nah niki beli tam-tam niki sampun uling tuni niki dering-dering niki telepone kawiten demun penelpon ring 24 male bos-bos male laporan sangre demun sapa sire saning ranjing Om Swastiastu sire sane si dengar anjing nyarengin Enggih, sapu sirin ki nyarengin titiang. Yang Pak Nengah Manon. Pak Nengah sira? Pak Nengah Manon. Oh, Pak Manon 3J kule nih. Nah, niki apa dah nih? Berayan titiang. Inggih, Pak Manon lurus. Jagi nyarengin lurusan Pak Manon. Malu wasirang wibisanu inggih kalepun kesampun wakti melinggih ide sang wibisanu rekang sabenawo jualan katon iri kering genah
ranaman paseban uyakti kapi kanten ngegaukeun. Nah, Zahar mojar sirang dasenan ingi miar sayang ledang miar sayang mungguing wacanani deui Sang Prabu Rawana. risang pati kapupati was mir Tibak bebawas idane boyetios haring pare patih pare bau dande sami. Wih, Pak Manon lu ngade sowan Dewi niki Pak Manon niki deng ramuyane menawi. Nggih suksema Pak Manon. Dados salam sedik. Nggih, dados salam kidik. Halo, enten Pak Putu Wayang, Pak Putu Sali. Nggih Pak Putu Wayang. Ade, ini semua sarana sang. Iya ade. Pak Salin kayak kene Pak Manon. Inggih suksema ring. Inggih Pak Manon suksema niki inggih sane wonten ring taji kula. Sire malih sane arce nyarengen ari kaleureun. Ring 24 nalar wonten niki dados ring WA call kenten nggih. Nggih ring WA call dados taler. Lurusang sapun sire sangre Om Swastiastu rahajeng siang. Inggih, swastiastu. Om Swastiastu. Wih dadong tiang jegeg. Dadong mini niki nggih. Dong adik apa-apa kadilah dine cucune dong. Kangeang nak ton banduwe dinggikan ton wentan nganten. Nggih. Nggih ambe kadang kakak tunenang nyemput kumo dong ambe de siaran kayak dong. Dados. Seorang ngorang Pak Putu Wayang ngone nyemput kumo kau. Itu pedalem mani Pak Putuaya nguli kangen nonton kau. Nggih dong ya ge nyargen durusang dong. Kawitan ampun nggih. Nggih, duru dong. Iki kanyala malu sareng sami sampun sane mirengang SLJU. Nggih. Paduh pengunang SLJU sami. Sareng sami sampun. Jago kawitan titiang Pak Jero. Duru dong. Nyanyi daya ngeret indria sapu sire jugi yan mersidayang mitetin keindriane ya. berangti kanta mina kadi sinalih tunggil manten dang mitetin punika. Ijir aku. Hah? Sinalih tunggil nyedayang mitetin keindriane bendune punika raris kocap si dengardi punika panjang yuse. Adur ngandikan budi hening Tuh
Tuhan mari sida numbuhang punika kayune sane suci malih galang. Dewa Buddha Sami Asih Denyen para dewa wiyakti Buddha kala jok sami sida wiyakti menados asih Nyama Braya Pada lulat Kade asa punika taler sawitra semeton sami paturu punika sayang paturu lulut. Kene kete lama nadi ela Yen kade asa punika pikolehne napi uyakti salwir sane rasayang sangke rasayang sulit jagaluh jagdangan antuk. halo teke asing ale Malih elah to pacang kepangihin napi jodhane dados tetujon kesaratan. Kita tuhu azanganyi daya ngarat indria Nabuka aketo to kajatinyane yan pade nyedayang to mitetin indriani pui ni marupi tekat lu ngati dadong. Suksema dong ini. Dadong mini suksema niki. ada semangat malih talas Gede amat dong mang de polis ane lianan durusang. Sebetulnya waktu bulan belum ngeranjing niki. benjang madan Nggih. Nggih, suksema nggih tiang manten kuling-kulingan mangken mali bos. Nggih, suksema dadong Dadong mini mini ring sampun. DJ ragane Ring pemaron. Ring pemaron. Inggih sane liana dados Sane niki malah lianan. diri nggih. Nggih. Durus malih asiki dumun. Ring 0362246644 sampun wonten saning ngerangi niki beli tam-tam indahnya Nggih, durusang. Om Swastiastu. Halo. Sapu sire sampun munggah puniki durus. Om Swastiastu, tiang wayan tam-tam nyangre. Halo, Om Swastiastu. Niki sampun ring ambare niki sire saniring titiang niki. Halo. Nggih. Kat ampun nggih. Nggih. Nggih bener malih Nggih, san malih keranjing. hadiri niki, nggih. Ali hadiri dumun. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Ibu. Swastiastu nggih, sampun keranjing. Ibu Eka niki nggih. Halo. Halo. Nggih. Aring telepon Ibu. pirengang. Saning ranjing indahang dumun radionya mati yang kemanten. Utawi volumenya alitin kenten nggih. Nah, putus. halo kemanten niki nggih. Wawanin malih coba dan Nggih, coba lagi. coba malih. Nggih, Nggih, ini kan sire. nomor sidayang dring 0362246644 dados niki DWA call di 0811 399 9790. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, rahajang semang Mbak Pipit.
Inggih rajang semang. Sira niki saniring titiang. Yang Ibu Kartika, Mbok Oh, Pipi. Ibu Kartika, Ibu Kartika ring dijen niki Ibu Kartika. Ini Yang gotran rem tiangi udah becik besar, niki Ibu Kartika. Oh, munduk Oh, bestale munduk yes bestale. aja. Kangen nih, Inggih Ibu Bu Kartika Kartika nggih durus. mantan Om Swastiastu, Om Mawigena Mastu, Namo Sudah. Wenten punika manusia. Sane makin keunggahang ring sajroning carita wiyakti wenten sinalih tunggil punika jadma. Tidak adanya satun iki Inggih jadmane punika mungguing parisolah ambek nyane kadi asa puniki Mapa mapa swece tuan jereredan wiyakti inggih mapa wewe taler mepari tulung manyuk kanen ngawe ayu setate mangledangin pidabdab laksananya nih mapekardi punika sane rahayu miwa mengerti bodana nenten rere taler punika jamane punika inggih ngewangunang sajroning homo yadnya ring sang miken becik wiyati idepnya inggih natingin mepari tulung apa wewe ring anak katunan wiyakti patut punika angin tuladan contoh becik pisan ke di arasan di salinan di Arjuna Wiwaheun ane mare jadme inggih tiang malih apa deh Inggih, Sadar tidak? ampura demun niki ampura demun Bu Kartika nggih sami mangde pulih sami nggih. pulih Benjang malih sebetulnya kawitin malih. nah benyang sareng Bu Kartika pengantuk galanya macam nggih sukses Ibu Kartika ring bestala Munduk bestale. nggih sana makin mawali dumun Nggih. ane mau carang nyo nih oh ngapa nih kajang sebetulnya nih Pak Nggih, Putu patut. Pak Wijana Nggih. nggih sedurung Pak Wijana ngelantur dia nyala makide ring Pak Gerodag ring Tajun jero gededan Pak Sandat Pak Dadeng Dadong nini base taler mugi-mugi miar sayang Pak mangkur resike taler Ibu Jero Wardini mugi-mugi miar sayang Pak Wardi pe taler ring Tamlang inggih Pautu durusang pautu kawiten
Kidul. Pak Putu Pak Nyoman. Pak Nyoman Wijane. Nah niki napi asline pupuh pun niki kewanten basane ngagen bahasa Indonesia. Semetone sane inggih ring Mataram, sane tenuning ring bahasa Bali, mangde taler nguningin urusan Pak Man. Inggih suksema untuk Allah. Sane kepaiceur ring sikian tiang nagarang niki. Om Swastiastu, Om Mawigunam Mastu Namasidam. Sekali dalam 6 bulan. Kebawas punika wantah apisan senangken ngenem sasih 6 bulan. Datang hari raya suci, inggih rainane puniki 6 bulan tekan nyane wantah raine sane banget wiyak becik pisan. Hari galungan kuningan Mine kaden nyane benjep ne pit. Bena minggu galungan bu. Entu tekane 6 bulan Bali. Nah tuh raine galungan rauhing kelanturan nyane tumpak kuningan. Hari raya Hindu resmi Indik hari raya galungan kuningan sampun kekukuhang kelaksanayang oleh umat Hindu sami. Selalu diperingati istilahnya sing ada bunga apa deh galungan bung. Sing ada jet dikengkene sipeng loh. Bertepatan aja nyepi galungan masih harus mamargi kan. Oleh seluruh umat Hindu pemekasnya nih areng umat Hindu sami bakti semuanya ngaturang bakti hari kemenangan Dharma tur kalokta indik hari raya galungan punika memperingati hari kemenangan Dharma Wiyakti. Anugerah yang pramekawi puasa wecan ide sang yang titah doa syukur kita panjatkan
bersama ngiring raris rikale rainan male ambigu puniki bude kelion dungulan. Nah rikale puniki perayaan kemenangan Dharma sareng sami ngiring patut ngaturang sembah bakti majang ngering ide Sang Hyang Widi majang ngering leluhur. Wih, nyatanya ada masih anak gulite ngae kekidungan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sareng niki siki. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ane ngerip ane Menciptakan. Pak Widya I Gusti Made Widya. Suksemering penglisir cang Bapak I Gusti Made Widya. Saken apa niki? Iki saking Denpasar kalau nggak salah. Oh Denpasar menawi tim ya. Nggih suksema Pak Nyaman. Sampun sida nagingin. Ini makin pun api pit. Inggih sane mangkin kentenang dumun napi sane Topik bedek. topik ne kenten nggih sane publik bagang rene sane mangkin indik sampi nika pun sampai gerumungan pun nika tradisi budaya pertanian sake wonten niki areng sapi gerumungan pun niki boyo kekuatan sane diutamakan kan menampilkan riang gembira para petani ya. Perasaan riang gembira saat setelah panen raya utawi kerte mase. Karena mendapatkan hasil yang melimpah diadakanlah untuk menghilangkan mengawali nyumunin lah karena membajak tanah pun kelaksana yang pun metekap sampai gerumbungan. Nah niki uniknya pit ya. Sampai dikit sudah dilatih. Geraknya seragam kemudian yang hargama yang cari pipit di kala dangdutan iyalah gelog. Nah itulah seni muncul ring sajerning budaya ane madan sampai gerumbungan ane ketai bidang ada pit sing sembarang setiap desa ada ngelah sampai gini ane ketah ada di Bebetin Sudaci sampung dan areng daerah Kaliasem. Nah jani mapan pertanian modern buat sing ada ngawon sampai traktor mesin ini di mana. Nah niki sempat dilestarikan setiap tanggal 17 wenten sapi gerumbungan iri kering Kaliasem. Nah kayak wonten di lapangan dan di umane nih kayak di lapangan pun kayak. Nah ini mangde ajeg pun iki. Mana pasti dilestarikan manten nggih. Ya ning jumun ring umur makin di lapangan. Kawan makin paling ngerem dia pun api aja deh. Biasanya setiap perayaan tanggal 17 Agustus kawentenang punike sampai gerumbungan. Ini kade punike malih bos malih lanturan. Tadi makin mengali niki terima demun semeton saking DJ Kade niki nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampun telas durasi nih. Wawani malih semeton ring 0362 24644. Yening ten cukup pulsa dados niki ring WA call ring 0811 399 9790. Om Swastiastu rahajeng siang. Swastiastu rajeng siang. Nggih rajeng siang siresane iring tijang. Yang ulitakeun Pak. Wah dong. Ini adi cuman sing semangat ya Pak Keroda kengken nih. Adi lemes ke hati nih. Oh, cara tam-tamin lagi biar kengken semangat ya Pak Keroda gitu. Ini dulu Pak Keroda. Uenten lereke katuturan. Inggih sane mangkin unggahang tijang puniki wonten rega satu katuturan. Nering Taman Bali.
patuturan puniki boyo tios dumun pecak irike ring Taman Bali. Padukuan tenageng alas Ruares wenten punika padukuhan utawi pastalaman ring tengahing wane sane pedang dados duku kenginan raris ring pasraman punika ring padukuhan punika sane yakti melingge dados dukuh. Wah. duku tuladri neka sawe Tabit pikulun yakti melinggih ide dukuh suladri sane dahat yakti kasumbungang pisang kelok taka. anak tarire kasup sakti wicak Ide punika jati-jati peranyan yakti sadu tur maning wicaksana pidabdab idane. Oke, semua Pak Wayan. Inggih sukses semua Pak Groda. Wayan. Tiang. Ibu Kartika ulian nika. Uri di Munduk Munduk Bestale. Seririt Salam. medue niki Munduk Bestale. Kenal nih Bu Kartika. Nggih. Nggih tiang. Sama Pak Groda. Ayang ani aku melali ke Munduk Bestale. Inggih. Inggih sukses semua Malih Pak niki, Groda. Malih Geser siasan. malih sane. Liana. Enggak. Durus ring 0362246644. Om Swastiastu rahajeng siang. Om Swastiastu, rahajeng siang, Pit. Rahajeng siang Inggih Nini. rajeng siang nih. Nini jero nggih. Nggih. Ring Sari Mekar. Ring Sari Mekar. Nini jero sire niki. Ramane anu mati jatmong Kepatutane sidane lantas mriki nyerewadi menados punika jadme. hatta nalupute duka larepati Uyakti tansi delempas indike duaning punika makebebekalan suke duke lare miwah padi. hadaramong sante amuang satu Darame wiyakti talar ke sadone. Nah, Nini? sepenat kipit. Nih, ada si cal ini. Nini jero. Halo. Halo, nih jero. Sampun ical. Inggih, Menghilang di udara. Sane ngawinang niki titiang neta nuni niki. Ingin wayu Sane Liana lurus niki. Sane Liana sire malih sane munggah. Lurus. Om Swastiastu rahajeng siang. Halo. Halo, nggih. Sire niki ring titiang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Om Nggih. Swastiastu. Sire Om niki. Swastiastu. Nggih Om Swastiastu. Halo. Nggih ampun ngeranjing niki Halo, Ibu. Om Swastiastu. Matiang manten kentene radione. Radione matiang niki dereng telepon mata malih lah. Inggih ragani mirengang radio kenten nggih ring telepon ke manten pirengang semoton sane Sane munggah ring interaktif sane ring kita. Santukan delay ya dereng radio delay niki. Om Swastiastu rahajeng siang.
Om Swastiastu dan ngarangen Mbak Pipit. Sire sanering Ah, tiang si niki. riring titiang niki. Sitiang saking Pak Jero Kamar saking Ambengan. Pak jero kamar ring Ah, ambungan. Pak Jero kamar saking ambengan jembong Nggih kami Jembang Pak. Ah, nggih Terus Jero. niki Pak jero kamar. Nggih. Jika mungkin dah kali tembak sama nggih. Lurus. Pengastawan ide Sang Arjuna durung muas tupuput. Sin aturan paramparata siwa Raris kecawis oleh kide batar siwa. anakku katakan Duh, cening pianak Bapu Dewa sampun mekanten abi prayan idewani. abi temun kami Mungguing abi prayan idewane panguhang idewa rayus make sami. Hanu pangan Natune ada jani cening mungguing paican bapane tu ring idewa. Aduh sakti Cadu sakti tuning karupaya ngantuk senjata. Padupati sastra kastu Pasupati sastra wiyakti kelumrah. pangaran yo Mungguing wastanyane punika nah yogya tuh terima cening. Ayah ketemu Pak Nggih, sampun becek pisan. Jero kamar. Pak jero kamar ing Saking ambengan ambengan. jembong. Nembe niki Pak nggih, Pak jero nggih. Nembe bunga nggih. nggih. Napene dua aji alit nika. Titiang lah lontan aja nih Pak. Oh inggih, benjangan sering-sering deke. Inggih suksema niki Pak jero. Suksemu Pak Jero. Rahajeng mesandekan nggih. Ah, nggih. pikirnya apa Niki sing- wenten Pak
Putu we sampun Baik, mirengang. Mi bunga Govinda di Lampung Ah. mirengang niki. Oh, nyet. Govinda ring Lampung. Oh. Lampung niki mirengang Di RRI. Pirang Hutan biasanya kok. Nggih. Oi, suk semua cepeton tiang nyaman tiang akeh di kering Di Lampung. Lampung. Yang Irian Jaya kan mainten masih di sini. Keluarga Mugi-mugi. transmigrasi, nggih transmigrasi rike. Transmigrasi tahun 63 transmigrasi. Makin lanturang nih Nggih, Pak sire Putu malih. pasing mekelu Pak kadi Putu, bengong. nggih, Pak Putu mangreten bengong kocak Nggih. nggih Nggih buka mantep bengong. Sedurung nih puniki ring semeton ring tiga wase, Pak Wartike, Pak Sadyan, Pak Lare, Pak Darmo, Jarum Mangku, Sudaya, nggih mugi-mugi miar sang sami cutene ring tiga wase. Nggih. Durus Pak Putu kadi. Aduh maman mah ada seraya Mangdetan bingung diduri negesin ini puniki patut lait tekening unduk ane kengken daweg punika pada mahade seraya mau bawasan ring sang bagus sekali suci teh subudi ingin nuturang punika indek nyane nyerita ring di dia karuni kade asa puniki ratu mungwing panganikan wacanan wacanannya nih inggih dia karuni uduh maman mahade seraya sangat berangeti samayang pisan kawen renan titiang puniki maman sampunang raris maman menggah piduke wireh tiang peleh memegat awinannya purun raris kadi titiang inggih punika jeg manyelaga pitutur mani luwe nyelagen mungguing piteket mamane ane merupu utama sangat saja mengimpasin rasa yang titiang sangat uyak titiang lempas maman kedar mana anak meremuk ane lempasin titiang kepatutan anake membeli gebagan maremayan uyak di maman nah ane madan kredelo cite sane sampun ketah wiakti kewastanin kerte lo cite utawi bebawose ngarerah sane utama
bikas bajangi menyelir. Indike punika boyo tiosan ing ranayang maman uwit sangkaning bikas bajange entuane Wiyakti manyusupin. Sangkan purun mengrawas ngandang menyelag. Punika awinannya titiang jek purun Wiyakti ingih nyelag mungwing rawas mamane sekadi nganang anjuh titiang maman. Wih sukses mo Pak Putu. Makin lantureng ring Pak Nyoman malah siki. Usan kenten puput sampun nggih. Nggih, ampun telas. Nggih suksema. Dumadak iratu kayoneun. Nah dumugi kade idewe iratu siderares manyewe canen kayun. Suwe cereng tiang puniki Ni bakang pasuwe ceraris ring kawentenan di tiang puniki. jad mekawon lintang niste Nadian kawentenan di tiange Wiyakti menandos jadmu kewanten kawon dening dahat kenistan. manuntun rahina wengi Sideraris manuntun dewek titiang puniki mangdetan telat-telat ratu. lama kana sidejueng Yen sampun ratu manyuwe ceneng titiang mugi raris perside punika. uning ring sane suajati Kelahlan raris penguning cicang ring ratu side natasang sane ke bawos jati. Wih, sukses semua Pak Wijana nggih. Wijana. Galai kan depit butlah Malih 2 menit. 2 menit. Ratu dedane para pamirsa para pangoneng ring di Jokapo miyar sayang siaran puniki dene ke bande galah rawirki dumun andegang titiang elingang sane benjang siaran lokal sudang lepat memargi titiang saya ge jagi ngemargian Semata titiang sareng sami sesama demen iki majareng sane sampun san ngrasakaken acara sampun puniki. side ngeranjeng Pak njarengin Manon, Pak Dadong Mini, Bu Adong Kartika, Mini. Pak Grodak, Dinik Jero, Pak Jero Kamar naler niki Bejo suksema. kamar ya, suksema. Ane ram mriki suksema Pak Wijana miwah niki Pak Pak Wijana Putu sareng Pak Slamet. Putu. Tiwasane Pak Wantah miar sangke manten niki dah hadir suksema Haki titiang wonten orang. kirang langkung. Ngelungsur ke pengampura, kenten nggih. Ampurayang. Kangen iki angin inggih. Semalihan niki mangga neten lali sedaya ngaturang lestari. rahajeng nyangre raina. Rayana galengan.
Mewah nggih. Kuningan puniki Rahayu sareng mugi sareng sami magihin Nggih. kerahayuan Ngiring kerajanan. sampun puputan Ngiring acara sareng punika sami para mesanti. sineb badung-adang para mesan. Om Om Santi Santi, Santi Santi, Santi Om.